holiday dingin kipsakna kinita India ka Manipur State Cabinet in Zani October somlenga tuni le somni niya kipan kumsim February kha somni ni pen Manipur State bupa holiday azad dingin kipsakna kinita in kumpizum tom te ki khakta ding hi Manipur Zomi te sunga kumpi in oka izui in tribe namke kwa in ongchepte u in to namke kwa teng Zomi Council noya Kipor Homin Zomi policy kautakin paipi Zomi Namni February somni every year the biggest festival important day for 9 tribes under Zomi umbrella chipen Manipur State Cabinet te tuken sangna hi Hibang ong pienzo analingin ave satu nile somkum Zomi National Day lomna akine ilain Zomi Council zatsile Zomi CSOS Teng Manipur Chief Minister kyang ngitna memorandum lai apya ku pen Cabinet in enki kintuangin na te sana le kipsakna ani wahihi hini pen pubung zagin ba te minister aswa zo cabinet meeting aka masak pen hi aman hi chu ong phol khia pa in ake kipsak pas ahi manin minister pubung zagin ba te malak na thupi imu masak pen jong ahi hichibanga minam ait makai ine khang manin zomi buk kyang tang mama hi covid-19 hunsiat kom kala iminam buk ading lungdam hoi mama thoi zakha hi manin hibanga apian zo na ding abai hom aboy pi Zomi Council Zomi CSOS tele hitu cabinet hang santaka apol kheki minister pu bungjagin balte le phana ongpia Manipur Chief Minister le cabinet pi tengzeren TV panin lungdam ko inja ta na len pi ipya hi Zomi te ong muselo khun se kom kal nangon ahoy na ong musak iyak pasyanin phat in om ton tung ta hen